laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. alhamdulillahi rabbil alamin. jazakumullahu khairan ya sheikh. on jarama, on weltanama, on du'anama min tariki Allah subhanahu wa ta'ala. ya Allah lan do waɗa mon ɗe golle moɗon ɗo joddi muɗum din aljanna e waɗanon ko mandakke mo moƴƴe yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. ñande nafata wonki ɓiɗɗo makki on wona jawdi ko faggiti e ko giɗaɓɓi e si wona on arduɗo ko Allah subhanahu wa ta'ala ɓerde hisude wondude bida e shirku hara on tigi sirkanari Allah hay hunde o hawtanari e golleji makko ɗin o ɓeydari ko nelaɗo on hatti ɗon ko ɗon o hatti o ɗuytari kadi hay hunde ɓawo ɗum o walla yimɓe jentiɓɓen fof e yimɓe ɓe tawata Allah no yewti fi muɗum ko alquran o wi si ɓe nani konngol ɓe ƴette ko ɓuri ko moƴƴude e konngol ngol ɓe gollitira kon ɗum no woni ngol konngol ko deftere Allah nden e sunnanelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam. hara o waɗaade nge yimɓe nanayɓe ko yewtete kon ƴetta kolli juuɗe muɗum nden waɗa ko noppi muɗum wiya ɗum ɗo ko kaala satirul awwalin ko konnguɗi aramɓe yimɓe majjunooɓe yimɓe ɓe tawata ɓe jaɓaano goonga. haray o weltanama fota jama on fof weltanama inchallah. haray ɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allahu lanɗo yoɓu ɓe ceernoɓe meɗen karamokoɓe meɗen mawɓe meɗen darinoɓe datti walliti no sunna tabitira ko meɗen ɓe tawata ɓe waɗari ko harmi ɓe ñamari ko harmi ko ɗum waɗi Allah waɗi barki e fuuta ha hewti fewno men ɗoɗen ɗen toro Allah yo Allah lanɗon wawno en jikkinoragol jikkuji ɗi ɓe jikkidornoɗi fof wondude e moƴƴuɗi ɗin o yaafoɓe bakkatuji maɓɓe ɗin o jaɓanaɓe golleji maɓɓe moƴƴi ɗin o arsika ɓe naatugol ko aljanna enen e maɓɓe fof inchallahu. Inchallahu haray ɗen gandintina fof yo waɗu étoile 61 ɗum ko star 61 étoile 61 woni naatugol ko programme lande haray inchallah ko hikkiti ɗon atti ɓen landagol ɗo haray woɓɓe no landi ɗo ɗen e landugal e neniraɓe meɗe wonɓe États-Unis ɓe wi haray e yumma maɓɓe jaatigiɓe ben maɓɓe no okkuno yumma maɓɓe tumbere e yumma maɓɓe noon hari ko wakkilinoɓe fota dari datti no debriyade yeeya piiwoy heɓi no darnira ɗon ɗen kono mawɓe walliti ko darnugol suudu ndun ɓaaɓe wallitike darnugol suudu ndun kamɓe ko geɗaljo gooto fet ɓe mari ɗum woni geɗaljo maɓɓe on ko suddiɗo e jooni noon ɓeeɗa siiniraaɓe maɓɓen no heɓi sagataɓe boyi mawɓen e jooni noon e sagataɓen fof no wii ko mawɓen jeye suudu ndun ɓe faala yaltinde e neniraaɓe ɓen ko nder suudu toon wo haray neniraaɓe ɓen no heɗi ɗo ɗen mawɓen kadi no heɗi haray ɗon ɓe landi on ko honɗum wasiiɗon ɓen mawɓe ɗon ɗen e fi nden nokkure ɗon nde tawata sonnaɓe ni itti jawdi e mum ko kamɓe kadi okkano tumbere nden haray fof no seedi fi muɗum haray kon ɗum wasi ɗon ɓe fi ɗum ɗon inchallah. jazakumullahu khairan. haray en weltanike ɓe haray hino woodi landale ka islam ɗum no jeeya e feccere jaabugol landal faamugol ngal taho haray no woodi ɗo piiji buy taw ko l'islam landoto kañum neniraɓe fuɗɗore ɓen seedeɓe maɓɓe e wa kadhalika l'islam landoto kadi ɓen wonɓe e faalede sattingol ton l'islam landoto ɓeɗo ɓe fof. donc haray ɗon ko wawete wiide ustasujo kala jaabotoɗo ngal ɗo landal ko taw himo woni sur place o ɓandidira ɓe nokku ngotu ma haysko ka radio ɗo tamo kala sifoto oya yeddowo yedda ko ɗum wiyete yani wullitiɗon almudda'i wal mudda'a alayhi mo kala maɓɓe wowla par ce que ngal ɗo ko landal kono kadi en même temps ko ñaaworewal. donc si karamo ko jo wiya noon ko ɗum ɗo l'islam gasta wiide e o alhaali mon ɗo par ce que il faut tabita taw jeygol ɓeyangol no haton ji e preuve ji mana daliluji wonde kamɓe jeeyi yani fi ashya kathira ɓay noon haray ko waɓutu happaɗo ni e wata jaabagol ɗum ɗon ɗo piiji buy haray no toon ko humpa ɗen haray ko wiyeten siko Guinée ɓe woni haray ceernoɓe no toon buy inchallah no docteur wuuri a yoɓe ɓaɗo goɗɗo e maɓɓe ɓe nodda ɓe sifanoɓe haray hara na par téléphone ko ɗum noon ɓuri ɓe moƴƴande e on ka ɗon kala ko wondiri e sifa on ka ma ka dondi kaaji famille ta ko yimɓe buy kafi
min ko mi conseillata ɓe ko ɓe noddu karamokojo hara wona hakkude maɓɓe sur place hara wana yo goto tun lando par ce que landi ɗon ko ɓuri hewde ko en faveur makko o landorto donc foti hara koɓe fof woni nokku goto mi haray ko noon mi mari komi wowla e ngal landal ɗo fewn ɗoni inchallah so tawi noon karamokoɓe gono ga wawa goɗɗum ngo ko wona ɗum ɗo haray bisimillah wa jazakumullahu hayran wassalamu aleykum wa rahmatullah. aywa ko hikkiti ɗon haray woɓɓe kadi no landi ɗo ɗen wonde fi ɓe karamokoɓe meɗen ceernoɓe meɗen mawɓe ɓe yewtuɗon ɗo fi muɗum ceerno Samba Mambeya ɓaawo ɓe duɗade e juuɗe bem maɓɓe ɓe duɗo yarade Sénégal ɓe arti haray est ce que ɓe duɗike leyɗele arabu ɓen si tawi no woodi ko humpitiɗo ge leyɗele arabu ɓe wona Saudi ma nokkeli si faɗi nokkeliji kadi haray woɓɓe landingal landal ɗon si nuttana landade ɓen ɗo. Voilà ko wiya kon ɓe janngoyi haray ko Maroc on hino wi'a moƴƴa wonde ɓe janngoyi haray Maroc. aywa haray ɗen fuɗɗade uttangol ɗo jama on lande ɗen e no maaki ɗon noon 15 minutes inchallah haray miɗo ɓuttana atti ɓen ɗo ɗe inchallah. assalamu aleykum nene Jeynabou Diallo. assalamu aleykum. waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. assalamu aleykum Sadio. waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. on jarama batta yewtere nden albarka Allah ɗum yoddal janggo. allahumma amin ya rabbal alamin. angal min haray mi faala andude ko won ɗum woni ñaawore feetuɗo ko islam hara noon mawɓe makko ɓen na julɓe. feetuɗo tawata mawɓe makko ɓen na julɓe. hara ko ano mawɓe na julɓe joni noon hara on ɗon ko feetuɗo ko jibine hara ko depuis bobo yagal hara o heɓida e feete nde ko janɗa noon kanko ko ɓaara mawɓe na julɗo kanko ñaawore makko nen ko honɗum haray ko tawi faamini. bon ber ko mi faami kon ko qa'ida général mi woni on e jonnude no annda neɗɗo on woni o feetunoba o feetanoba sina hara Allah muuyoy o silmi ko ɓuri heewde kon jibinaaɗo lasili on ko ñaawore ma makko ɓen o jokki dalil men on ko honɗum nela sallah sallam ɓe maaki kullu mawludin yuladu alal fitra kala jibinaaɗo koye hoore fitra yani diina koye hoore gomɗingol Allah o jibina kono noon fa abawahu yuhawwidanihi aw yunasranihi aw yumajjisanihi donc tawde ko mawɓe ɓen watta mo alyahud ma annasara ma ɗuma safe ko yaaduɓen ɗon ɗum on tigi boobon o yahata ko ɓuri heewde kon ko nde si o mawni si tawi o changeay sina hara Allah waɗu mawɓe ɓe silmi donc haray e tippude ɗum ɗon ko mi wiyata feetuɗo on ma o ronki feetude ko ñaawore ma makko ɓen haray o jokki tigi tiño. faamini ko albarka on jarama. eywa onon kadi on jarama hajja Zeynab inchallah haray miɗo wuttande hikkitiɓɓen ɗon. assalamu aleykum. waaleykum salam. ustade no heɗiti on ɗon ne. assalamu aleykum ustade. waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh hajja manke. jantum haray mi heɗde bañana mum on yalla subhanahu wa taala yoɓmongo ɓuri moƴƴude. allahumma amin ya rabbi. haray min lamarɗo lande ɗiɗi tawi ustade en permiti ɗon fi landagol ɓay yimɓe boynareno ko laawol hare nam ɗo wawi landade allah wala inchallah. awa hare noon ko adi ko hare nako yowiti e bayan on hare lan juulide ɗo e woɓɓe hara tawi hiɓe immade ko hoore julde tawi ɓe immade hara ɓe ñobbi kolli ɗin hara ɓe fontata kolli ɗin gelite ko mi faala kom expliquude. Naam, fama ɓe tami wa kamoy. Hara ɓe tami wa tamum ni hara ɓe tami ni fi ɓe immade fi innugo Allahu akbar hara noon ɓe tami ko hoore leydi ɓe tami ɗum ɓe immo noon hoore ɗon ɗon noon salno landago ngalandan ɗon so tawi no moƴƴi on tigi yo tan comme wa uttere ni immo e hoore waɓɓutu makko no yakin aywa jazakumullah khairan haray ko adi kon ka julde ko ɓurata en tindinde fi julde moƴƴa hadis no toon hadis lolluɗo hadis himo andira wi'egol hadisul musi'u fi salatihi hadis oya neɗɗo bonnunoɗo ka julde mum safe goɗɗo arno juuli yeeso nela sallllahu alayhi wa sallam tawi julde nde moƴƴaali nela sallah sallam
maaki yahu juula a juulaali o yahi o juuli kadi nelaaɗo ndaari ɓe maaki moƴƴaali yahu juula paari o wii mi tigi tigi nelaaɗo ko ni mi wawri laabi tati nelaaɗo on say noon holli mo no juulirta haray ko tabiti kon wondema fii ka tuggugol juuɗe ka leydi ko fontugolɗe tamugol ka moy on haray hinaa ɗum ɗo woni ko yiɗaa kon ko fontugol juuɗe naa noon fii bonnay julde par ce que bonnayɗe julde ɗin e yiyata toon wonde on tamugol ɗon bonni julde nde kono ko ɓuri laɓeede kon e lasli on ko laaɓi kon koye julde ɗen fonte tuggee ka leydi haray ko ɗum ɗo woni ko tabiti kon wallahu alam haray landalaɗiɗa ɓangal tawi hino dagi yo keefeero yo okke mbuuɗi hara ɗin mbuuɗi ɗon kaya suudu ko ñaama ma ɗum an etta mbuuɗi ɗin jonna keefeero kanka yo suudu ko o ñaama so tawi ko école ni on anndi kayɓe ni ɓe landodirto mbuuɗi ɓe na jonna ɗo seeɗa mo yiyami sooda ɗo la mankira on ɗon tawi no dagi ko keefeero ɓayiɗa anndi hara ɓe janngidata ɓen haray ta julɓe ko keefeero halay tawi no dagi ko jaɓata ɗin mbuuɗi ɗon ya soodira fii ko ñaama ma an kadi sinno dagan ma ƴettugol mbuuɗi jonnaaɓe ɓe yaɓe sooda ko ɓe ñaama ok accon hakke haray koye honto e leɗɗe wonɗo laawol kisal laawol peewal e ɓantal ok onon probléme on ɗuuɗa toon ha haray on acci hakke wano terlen dow ga beltiki ɗo ma france ma ha hollande ha allemagne ko monsieur le keefeero yoɓata kala mo ala golde ko ñaama andi si ɗum ɗon tawi dagota ko haray mi sikki ɗo salli mama hara e bayana rompita on faami ko assistant social ko yoɓata yimɓe ɓen ɗo imma ko wiyete CPAS wano menen ɗo ko noon wiyete ma chômage ko yoɓete comme ala e gollude ara ko golluɗo acciti ko keefeero yoɓata ɗi ko ɓuri heewɗa na julɓe woni yeeso donc a institution ji donc haray ɗum ɗon koyen faamu ɗum ɗon taw joni noon artugol ka landal ka landi ɗon ɗon haray ella ala e si keefeero okkima mbuuɗi ma sa okki mbuuɗi keefeero ella ala to lasili on ko hino dagi on anndi lasili e piiji ɗin ko hino dagi haa si tawi goɗɗum ari ko harminta no ara noon harmugol wano honto sa ƴettiɗo mbuuɗi jooni tawiiɗa anndi ko fii 31 décembre masalan a naɓanii ɗo keefeero a wiima ko fii 31 hiɗa felliti ko sooda beere on sanga haray hiɗi harmi bon kono ko wonaa ɗum ko yiwgol tun neɗɗo keefeero ni himo tampi ma ko jaatigiijo ma wallitoomo ɗum ella alaa e ɗum woodi ko wiyetee limanité neɗɗankeyaagal ngal ɗum en fof hiɗen kafi ɗum allah subahana taala ka o wiiɗo wala gad karramna bani adam min teddini bani adama ɗon ko bani adama fof julɗo no tawa keefeero no tawa fof no toon holliraali fii ɓeeɗo hinaaɓe julɓe haray koyen añuɓe ma koyen gusuɓe non koye wondira e maɓɓe jikku moƴƴo bela jo allah subahana taala hino fewniraɓe sabu jikkuji men moƴƴi ɗin donc haray okkugol goɗɗum keefeero hin ella fof alaa toon ko woni okkataake ko keefeero feññinɗo ngayngu diina kan o hara on tino annda oɗo ko contre islam himo dari fiyo islam o ñifu bimɓe kikkiɗa on ɗon hay hunde en okkatamo en jaɓata ko okke amma mo wona on ɗon jokkuɗo haaju mum hiɗen jokki haaju men joni hara koka golle fottete ma ka huwondire on ɗon islam haɗa huwondirgol e makko haɗama okkugol mo goɗɗum haɗama kadi so okkima ko daggiya jaɓu haray ko ɗo woni kon faami mum kon wallahu alam wara on jarama jalaw ko mbaraji ɗin amin ya rabbi allah aray min amin awa aywa onon ɗon jarama fota haray ɓeytugol ko cheikh ahmad maki kon ɗo haray no moƴƴi enen julɓe ɓen se moƴƴike maɓɓe haray ɓen andi wono ka diina ko julaaɓe ɓen e julaaɓe julɓe ɓen ɓuri saakude diina kan waɗi diina kan e waɗiri ni ɗen haray yehugol okkora piiji ko yeeyayno e ɗuyta piriiji muɗum hara nasifa ko woni konko meɗen hara suuma e si darike tun saakuji sukkarɗi mbeyɗoto e saakuji maaro ɗin hara ko ɗuytugol ɗuytana ɓe e weltina ɓe haray ɗi kadi no jaa e piiji ɗi tawata ko waɗiteeɗi da'awa e ɓe nayi haray diina meɗen kanko diina moƴƴu ka ɗen anndi goɗɗo arno ko nelaaɗo sallallah alih w sallam hari ko neɗɗo bonɗo mo tawata madina fof no anndi nelaaɗo yinnimo ɓe okkorimo ɓe waɗi piiji ɗi fof ɓaawo hucciti nena e tawi e nelaaɗo mi ngalɗi e jikku ma on an ko o mo tawata nela e madina fof no anndi jikku muɗum ko o waɗanta sifa nde moƴƴere ɗo
nelaɗo maaki min diina an kan ko diina newede diina moƴƴuka moƴƴagol yimɓe ɓen ko ɗum ɗo woni ko Allah subhanahu wa taala yamiri ɓen haray ko ɗum ɗo woni ko mi ɓeytata ɗon ɗen seeɗa. Assalamu aleykum wa rahmatullah. wuttana hikkiti ɓen ɗo inchallah. ɓe numéro mo landitori ɓen ɗo 809. Assalamu aleykum. Waleykum salam wa rahmatullah. a oustad en heɗiti on ɗon. Ana assalamu aleykum Ustaz Ahmad Ba. Waleykum salam Cheikh Abdoulahab, bismillah. Be khair haray ni no don tu weltanagol ɗon andingol on haray yewtere nden nafi moƴƴa wonde ena hoore haray jama on heɗitika moƴƴa haray miɗo weltani on miɗo weltani Allah subhanahu wa ta'ala ɗo toro Allah yo Allah on ɓeydan on gandal okkuramen menen kadi haray ko weltanagol ɗum sabuna jentiki ila ka fuɗɗi haa ɗo ɗen haray mi tawi wallahi ko machallah haray no toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah on ɓeydu menen to haray ɓe wi ko li sikki gasa ɓe yalti naam. Naam. Assalamu alaikum. Nene Zainab Diallo. Assalamu alaikum. Waalaikum salam. Waalaikum salam wa rahmatullah. Jarama Zainab. Alhamdulillah. Ustaz. Alhamdulillah. Leer men on nebata yona inshallah. So on yafoto dey ko woɓɓe fala mi landanoɓe ɗo haray ko l'école ko ɓe jangata ɗon haray kamɓe jangganakuɓe ɓe haldi noon haray koyo ɓe ndaaru présent ko ɓe jonna wonɗo ɓe jannude on fi Christmas on haray noon woko goto kala e maɓɓe koyo ittu mbujji bujjoyi mbuuɗi ko leydi ko min woni ɗo haray ɓe sooda goɗɗungo ɓe waɗa surprise ɓe jonna madame jo maɓɓe on woni noon ɓay kanko ko julɗo o wini yo ɓe habbomo taw haa o lanndo minni mo noon hannde bayana waɗay ka radio ɗo jooni accumi landanomo haray tino daganimo bon ɗum ɗon haray min ber ko mi faami kon e jonnugol mo goɗɗum à l'intention fii iidi maɓɓe ndin fii mana Christmas on haray ɗum ɗon daganaaki julɗo ka goonga haray nayi on tigi participe e iidiji maɓɓe ɗi haray ɗum ɗon ko ɗum ɗon woni ko mi faami haray inchallah naam awa on jarama barka salamu aleykum onon kadi albarka jooni sa jooni mbiɗo wuttande ɗo yimɓe ɗiɗo haray o henndire ne inchallah cheikh waɗen no jasakumllah khair nene Zainabou Diallo assalamu aleykum. Waaleykum salam wa rahmatullahi yaafede miɗo yiltiɗo mo miɗo nela landam naam ko famille ni si tawi hara wonani famille ɓiɓɓe taniraɓe quoi amin hara koɓe taniraɓe wona ɓe buyi joni noon ɓe haaldano yo ɓe ittidir mbuuɗi ɓe moɓidira woɓe ɗaɓɓa ko jangga Qur'an ɓe itta sadaka waɗa du'aji du'a no faati ɓe hirsani nagge o tawi haray ɗum ɗon ñawore mum nden ko islam ko honno bon famille waɗugol sadaka ella e mum kal islam hirsugol nagge ñammina miskinɓe ella e mum kal islam mais wi'ugol ko spécial ko sakkangol mayɗo ella no e muɗum par ce que ngel nagge ɗo wata sakkagol fii si tawi goɗɗum hewta eno mayɗo on wata hewtumo ɗin ɗon piiji masennidiren ɗi accen ɓannidirgol ɗi hiɓe wawi du'anagol mayɗo maɓɓe on a tumo man hay si tawi ɓe hirsa nagge donc si ɓe hirsi kadi nagge hinayo ɓe kontu awa ɗum ɗon ko wigol ɓe sakkani mayɗo on ma ɗuma la no anda surtout ko wano fuuta ɗum waɗete jama on haɗa no beson ni tew ella fus ala ɓe wawi hirsugol nagge okkoro jama on ɓe ñaama ɓe anni o ɗi baraji ɗo ɓe waɗa ni fi mayɗo kaarijo kono to fe no ɓaɗodiri meno seedi seeɗa a yi naɓugol ha wiya ko halasi ma ko goɗɗo sakkana ko ɗon iskal o woni ko ɗon probléme o wonoyta donc haray ko wiyatenɓe si ɓe faala wadde sadaka ɓe wawi wadde sadaka kono duumagol wiya par exemple si mi waɗi o sadaka ɗo haray ko sir kaariya faama maray men sakkanimo ma sifa ɗin ɗon piiji ɗum ɗon dal haray koko woɗɗitete e fottangol karmo koɓɓen fof haray wallahu alam joni noon haray ɗon on ɗon ko anniyagol ngol ɗon noon inna joni kadi hara si waɗi du'a jiɗi hara koynugol fii kamɓe kadi yo barki woni hakkunde maɓɓe yoɓe piiji maɓɓe ni yo resiiso ɗum ɗon kadi harayno du'a ino faaɓe fota anda kala sadaka mo goɗɗo waɗi sadaka ma du'a Allah subhanahu wa ta'ala o jaabinayi o jaɓanayi on tigi so tawi koko laaɓi
ɗum probléme fof so alaa toon si o jaɓaniima le ko barke watta e ma ɗum duwiɗaa du'aaki barke ki waɗete toon donc waɗugol sadaka wiya no tori du'a ella alaa e muɗum ka l'islam ko woni tun mi yeetike on seeɗa ko safe ko façon no waɗetee ɗum tun liiƴete seeɗa fiita haw innovation bida mata hawre e sirka on sikki alaa ka yimɓe ɓe ñaama ɗum ella fof so alaa toon wiigol kadi tori jaman du'a ɗum ella fof so alaa ngol sengoɗo on jarama faminike albarka voilà on jarama ɗen ɓeeɗa ɓe wasiyagol kadi Cheikh Ahmad ɗen ɓeeɗa ɓe wasiyagol e ɓen ɓeygure ɗon yoɓe ɗuɗɗinor janngugol alquran haray gooto kala e maɓɓe janngana hoore mum alquran immagol jemma juula e waɗugol du'awuji e sifa ɗum haray sifa ɗin ɗon kadi ko ɓeydeyɗi ko neɗɗo on e fe alhaaliji makko ɗin fof haray ko ɗum ɗo woni ko wasiyatoɗen ɓe kadi hara naaɓe wi tun ko yimɓe jannganta ɓe quran hara kamɓe ɓe jannganta hoore maɓɓe alquran alladina yakrauna alquran ja'alna baynaka wa bayna alladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura hara on tigi ɗuɗɗina janngol alquran on ko ɗum ɗo woni ko nafatamo kan kadi harana yo woni tun jonno yimɓe mbuuɗinna jannganeɗan alquran inchallah jazakumullahu khairan e warayde muttande sakkiti ɓen ɗo haray accanen ustade no gasara ɓe faalama hirtade ko yette baaɓe inchallah emin hirtinoke bisbise awa assalamu aleykum nene rahmatullahi diallo assalamu aleykum ustade waaleykum salam ara ustade no hetti on on woni fermude ba fangal ok min landal ngal ko fiwano si goɗɗo no mari boobo ar si tawi par exemple on tigi no juulude aɗa ɓambi boobo o reesike ma o lewni est ce que ara ɗon julde on tigi nde bonni ko yon tigi fuɗɗito kaako honno bon fil haqiqa ko addi kon taw ko ɓuri heewde kon booboɓen hannde woni Europe woni Afrique haray ɓe haɓɓana ko wiyete kon kuus mas ko leydi Sénégal ndin ɓe wiya ngembu masi ko tellen Europe ɓe wiya pampers haray boobon haɓɓana fii si tawi coofe yalti e makko ma resa hara hawrata e jogiiɗo mo haray ko ɗum ɗo woni laslion amma si tawi hawri on tigi tawi ka ɓaawo jooni an hiɗa juulde e ndeer bonnayɗi julde ɗin ka goonga mi yiyal toon ka winndi wondema ɗum ɗon bonnay julde si boobo bawli e ɓaawo goɗɗo mi yiyal ɗum e ndeer bonnayɗi julde ɗi mi anndi ɗin hay ko nommar ko mi jaaboo ɗo e raɓɓindinaade ɓaawo ɗum muuti ko wallahu alam ok awa ustaden acci hakkede mi landitoo ɗon fota naa wasi o resoto yalta haray kaka pampas ko ɓaa haray on tigi no jogii boobo on ko ɗum ɗon mi faala anndude haray so ɗi kanko boobo ɗum ɗon bonnataa julde nani ok awa on jaaraama assalamu aleykum waaleykum salam aleykum salam wa rahmatullah haray ko ɓee ɗon ɗen sakkitoraade e landal ngal ɗo ɗen toro jama heddi ɓen fof yaafagol e nde tawata noon haray saayi on pooɗike haray ɗen anndere ustade no mari piiji goo kadi ko ɓe hilni haray ɗe weltani jama on fof ɗen duwaniɓe ɗen tori Allah subhanahu wa taala yo Allah olon ɗo weltanen en fof o waɗana en jondeji meɗen ɗin jondeji ɗi tawata e malaikaɓe yurmede ɓen haray no hakkundeji meɗen waɗa barke ɓen gureji meɗen ɗin o arsika en fof gurdam newiɗan e mayde ɓuttude o arsika en ko laabi dagi ko faggitoren e ko ɓantiren diina kan e ko walliren musidɓe meɗen ɓen haray on weltanama fota oustaz on weltanama fota haray on jarnama ɗum anditana kadi golleji moɗon ɗin wonɓe heɗade en ɓen kadi fof no anditana mbasa nani goɗɗo yewti haray ko heɗotoɓe woodi haray jama on no weltana fota haray e hajja en kadi no salmina jama on fof haray ɓe maaki ɓe salmina jama on fof ɓe weltani en fof kadi inchallah haray ɓe wiya assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu waaleykum salam haray en salmini jama fof moɗen weltanike kadi sukaɓɓen fof Omar al akh Mouhammad Ali haray e oustaz julde en mbañan technologie moɗo denndangal jama on fof haray meɗen salminaɓe tori Allah subahanahu wa taala yo Allah ɓeydu waɗugol barke e meɗen waɗa barke e jonde nden ɓeyda jalbinde laawol kisal baraji ko heɓato kon e mum o sendoda e meɗen en fof inchallah salmina Cheikh Abdallah Bruxelles en kadi si ɓe toon moɗe denndangal ceernoɓen fof wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal